1952 жылы 15 августта ушул үйдө төрөлгөнмүн. Кесибим шофер. 41 жыл эмгектенип пенсионермин азыр. 20 неберем бар. 4 уулум, 2 кызым бар. Үйлөгөнбүз, үйлөрү бөлүп чыгарганбыз. Күн жылыганда бул апрелдин ахырларында келет. Бул 1 мартта келет. Мына помидорубуз пишип турат. Көрүп турасыздар мына. Помидор, болгарский бар, чеснок бар, кулпунай бар, малина бар, картошка бар. Новичок деген сорту бар, Волгоград деген сорттор бар. Түрлүү 3 сорт помидор. Бадыраң 1 сорт. Bir sezonda maaşı teplişni bir tüp pomidor 40 kilogramga çeyin beriş gerek. Badırangda da oşondayla. 50 nemel turar, 50 alır. Bir tüpünde. 50 pişi barı pişi berse 50 olur. Ama ağa çeyin yılda bul dağı bol öğret. Batmanda jipke aylandırıp tursak, ушул балдарга беребиз, мында коңшуларга беребиз, өзүбүз жейбиз муну төлкө. Аракетке байлык. Аракети жакшы кылса, бар болот. Биз жашаган үйдөн 13 километр Пазандабыз. Кире бериңиз. Ana bizde bak. Biz жасаган багыбыз шул. Ana şul baktı 1997 жылы арендаға алганмын. Су көрбөгөн жер, кысыр. Горум таш, жалаң. Эй, Турсун аке, башыңыз жайындабы? Шул жер болобу деп, мага жерди бербестикке неме кылган. 7 жыл Dalga taş tazaladım. Buldozerle sürdürüp arık jasap su alıp ötüp kelgenmiz. Jerde kırtışım var, jalan şunday taş. 2004 жылы ekskavator менен har bir köçöt aslını bir kıl kövlatıp başka жерден toprak alıp gelip salıp köçöt tikkenmiz. Har 3 günde Har bir köçöt astıga bir çakadan, bir jarım çakadan su berip turganmın. Ушинтип жакшы карап, жакшы көктөтүп алышка аракеттенип, şu бакыт жасадык. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына мабыл семиреңке. Жакшы болгондо 25-30 тонна берет. Могул жагы сол жагымда мына Крипсон деген алма бар, кара кызыл. 20-22 tonna almalıyız. Şabdalı, biyi, ayva, simrodina, malina var, şipoynik var, örük var, gilas var bu yerde. 10 tonna, 15 tonnadan şabdalı satıyoruz. Gilas satıyoruz gideti, 2 tonna, 3 tonna. Simrodina satamın, gideti bir tonnan töküröge jakın. Malina satamın. 1 tonnadan artık. Terek var 2000 düp. 3 kilo 400 kilogram şipoynik terem. 30 semi arım var. 30 semi arımdan bir yılda 300 kilogram 400 kilogram asal alam. Eşeğim müzik çalıp kaldı. Men жалкоолукту жактырбаймын. 11 жашымдан атадан калганмын, жетим болуп. 11 жашымдан өзүм инилеримди бактым, инилеримди үйлөдүм, жайладым, башка кылым чыгардым. Өзүм туулган үйдө өзүм калдым акырында. Мына балдарымды тарбияладым, балдарымдын баарын окуттум, жайладым, томдарын салып бердим. Өздөрү дагы жакшы эле иштешип атат, башка кылышып атат. Таксовать этебин көрдүк, машинең бузулганынан күнү уже сенин чонтоюңа акча түш токтойт. Шул балдар дагы, мен дагы шул
Neme bolbay жашаштын жолун издеп, акыры şu жерди alıp bak tegişke hareketlendim. Baktı baksanız bak sizde ömür boyu bakat. Ömür boyu. Özümüzdün Kırgızstan'da жақшы жер жоқ. Бизнес дағы, мисалдан өзі орып қалса тоқтайды. Бұл бақ өмір бойы тоқтамайды. Бола береді, бере береді, сізді баға береді. Емгекті аябасаңыз, бұл сізді бақ жер қаратпайды, береді. 24 жылдан бері бе, 25 жылдан берге қызман ішіміз шол. Мөмө пішқанды дағы келіңіздер, мөмө жеп кетесіздер.